Keji Happy World International Women's Day. So aipotu taata ene paajoki Happy World Women International Day. Thank you. So unajua niliambia watu hii imeenda. Imeenda wapi? Nimerukwa. Mambo naitobir. Poa sana. Ndadamu sio kulo tung'anak aje kijing'a. Kaje MC naitobir naing'ua ena kaunti ya Narok. Yes. Ara MC nara Nkaranyani. Era MC nira Nkaranyani. Yiolo ajo ore apa part 1 interview na ira ake MC. Esipa. Ore taata nira MC nira Nkaranyani. To nkunani sie duo ngusaki yiok kidogo mamai. Amu ore hilo singolio naa ninye naa ogira sai aitesa oleng te mtandao. Mamai, kainyoo paasaisho mamai? Kuna nidolita mikintosha nana ye mamai. Todoro mamai nyala Mamai nyamukara. esarge lino irorita. Totona maatoliki ena najoito. Iyiolo menkai peishoru kuna. Bene kolori enkintadoi enkoshoke. Mamai itoishe kitoiwo. Neragol ina oriong nikitanapie. Mamai, kainyoo paasaisho mamai? So MC naitobir tumeona umeanza wimbo. Nderua aranyare. Esipa. Kanu dia apa nderua yie aranyishoyu duo tapala amu ore naa enkinoyata yie naisul East Africa. Neeku kanu nderua ajo iyata oltoilo neranyare. Osinkolio ledukuya apa laitayio naa adamu ajo December. November iteru are 2023. Ilo sinkolio ojo mamai apa ledukuya. Naitoki bayoki kinyor. Naitoki ele sinkolio ojo memenaa. Oh, neeku iyata sai sinkoliotin okuni. Shie. I'm behind news man. So mamai bayoki kinyor memenaa. Wonderful. Ama sai kulo sinkoliotin duo kaa theme iyie ingira alotunye enkitukuja seremare olaitoriani kaa theme iyata iyie tosinkoliotin linonok. Ore kwanza mamai nidolta najo me gospel neme secular. Ntoki ake naa igira ashukoki entoiwuoi enashe. Ore mbayoki kinyor naa secular ilo. Amu itegemea naa oltung'ani ogira naa aicheza both side. Mikinyor ele tung'ani enkai shoto kake ore peelotu enaalo naa ikinyor. Netii likae tung'ani onyor tidie wueji. Neeku secular ilo. Negira ajoki mbayoki kinyor. Neeku meetai naa mbayoki kinyor. Tenaa ilo nilo. Ore paa ilotu nilotu naa anashiro. Neeku sii ele sinkolio ojo mimenaa. Ore ilo lojo mimenaa naa ejo enkitukujare ake. Pee maamenaa oltung'ani ewuei apa naing'ua meeta entoki nayiolo menkai. Meeta entoki nayiolo menkai. Belekenya mbaa naake. You are very beautiful. Doleta sii ajo this one is very beautiful. Aigo aitafuta World Women Day. Ayu naang'as ajoki congratulations. Ashe. Amu iasita esiai sidai nintodua ntoyie ormaasai ajo kidimayu. Esipa. Ore embaye edukuya, yie MC edukuya toosilat tolosho lormaasai. Kesipa. So neyiolo life is celebrating MC naitobir tenkaraki yie enedukuya aitaasa esiai MC toormaasai. Ncho sii yiok aitoki tendorropo, kanyoo inteng'ena koon enaa taata nimpang'u pii mikitayiolouto olosho, inoto events ashu kaji iko? Anoto events. Ore events nanoto. Ne MC taa? Ne MC. Yes. Anoto events naa kang'as ashukoki olosho lormaasai ashe. Yes. Amu atang'amutua sininche. Ore ena peedol ajo atupukuo sinanu najiamini anaa naamini keon ajo kaidim ataasa natang'amutua sininche. Neeku ajoki ashe anoto events. Neton ake aomon intae omaibung'a enkaina aisho nena events. Entoki akeyie naidimayu. Amu ara nanu enkerai ele osho. Naa kara enkerai e pooki ng'ae. Kayieu nikiimaki ele sinkolio lino ojo maamai tenkaraki ore ena olong naa kingira ashipakino olekoisiayio wesiai nataasa noo mama ashu ntomonok teseuseu nalulung'a. Esipa. Nitaranyaka yie entoiwuoi ino ingira ajoki ashe. Kanyoo indim iyie atejo kuhusu entomononi? Comment nincho entomononi amu ira naa nabo. Ore entoki naidim aishoo entomononi naa ara nanu nabo. Ore entomononi naa oltung'ani le maana oleng. Tadamu sii ilo tung'ani apa likintubulua, oltung'ani le maana ilo meeta entoki nindim atiaki. Ata ninye tenelo naaji nikosana kidogo entomononi oltung'ani le maana aisul pookin. Amu ninye oshiake nikidamu tenelo ninye ninkosea ninye ake nikijoki enkerai ai taasa ena kake atapalikia. Neeku oltung'ani le maana aidim atiaki entomononi pookin etii enetii. Mikitamayian Enkai, nikincho ilarin lekitok, niduaya ng'atura inonok. Nijoki aa kuna kutitik naagira abulu sininche naijo norborro lino onaatii dukuya amu kegira naa saai sininche aaku ntomonok naa keton dii ometaa ntoiwuo. Ayieu najoki nena naagira abulu ematusuji enkiteng'enare oontoiwuo ang' onoomama naatoiutuo yiok. Amu ore pikitubulua yiok naa ibung'a ninche irmareita lenye mpaka nitubulu yiok pookin mpaka enewueji nikitabautua. Neeku ematusuj sii enkiteng'enare enye ina nikintubuluaki imbung'a orkerreti lormaasai
Lema. Yes. Amore orkereri likintubulunyeki naa nye likintabaya neado. Exactly. Amara ta MC naitobir tesiai eranyare kaji inko pee manage eranyare wa MC? Ore enaiko manage naa ore ninye nena tokitin are naa ntokitin naibung'a. Amu ore elelek kimpotokini esiai e MC nikimpotokini esiai eranyare tenaduo function nabo. Naa indim ataasa ntokitin aranya ni MC. Ore entoki nindim aimaneja naa melo ajo ore sinye osinkolio naa ke expensive esiai osinkolio oleng metiu enaa MC. Neeku lasima ake piata enkae side hustle nikindim aisaidia ena siai eranyare. Ore tenanu kadol nanu enaa esiai nemegol amu kadol enaa enkishoroto oshiake naishoo naa Enkai. Neeku megol naaji tenanu. Kaa mpango iyata iyie tesiai ino eranyare? Nyoo kirreshu toolarin otii dukuya? Ore toolarin otii dukuya naa apake natii enantai tenapa interview edukuya naa Enkai nayiolo amu ore saizi enduata naata nanu naisapuk naa Enkai naomonito mitabai amu malimuni naa eton eitu ebaya kake eponunui aduaki ate. Enkai nayiolo. Enkai nayiolo. That is so wise. Iyata events? Kaata. Kadolta ajo interua events. Kaata events. Ore your first event ningira aipanga saai. Kanyoo piamua ajo iyieu ninteru awosh events? Ore entoki naiamua naa mee nanu naata apa ina duata paiteru event. Kake ore events kumok nashomo naa amu idolta ajo Suswa iterunye event naa iltung'anak le Suswa oidemand apa matipikaki event ara naitobir. Naa ina paewuo nanu aipanga. Todua apa ajo atang'asa aipanga nepiki Meet Village najo apik naa online ni complain iltung'anak ajo kiti inewueji. Nibidi mashomo naing'uraki fans lainei enaa iltung'anak lainei laanyor ewueji naidim aikuna aja. Accommodate pookin. Nalo enewueji nejo Maragetwe Suswa nikitum naa ewueji nikitipika event na date 13 enda Jumatatu nalotu. Neeku nana apa nanu atodua. Wonderful. Neeku ore event ina dukuya naa kepuo dukuya aikunari nejia? Epuo dukuya aikunari nejia. Ore second edition naa keeku mwezi wa 4 eton eitu apik tarehe neton eitu apik venue kake ailiki ake ntae. Kake iyata ake editions naapuo dukuya? Aata. Neeku tejo date 13 next week Wednesday Maragetwe Suswa. Kaja mikintoomon? Aitoomono pii toonkai pokira ajoki karibu. Kake ayieu ninye nilotu aiserve iltung'anak shai inolong. Iyieu nalotu aiserve iltung'anak shai? Neeku ore ake piiyieu nilotu awok shai nanu laiserve tabau Maragetwe date 13. Amu ketii neyiolo live. In fact ore ina olong naa nanu ibung' orbirika. Nooloi loonkiyiaa. Ndugu yangu kaapikaki ake shai ng'asiai. Karibuni wote. Emingosasa ake ina event. Amaa teranyare kebaa changamoto naimaa oltung'ani saai laijo iyie ogira aiteru? Ore changamoto netii inewueji amu eya ninepu likae tung'ani. Elelek kijoki oltung'ani hoo miyiolo ataranyisho. Elelek kijoki oltung'ani manyor oshi nanu osinkolio loje. Neeku etii kake eton taduo nanu itu atum oleng ina changamoto kake etii inewueji. Ore sii ai toki elelek naji impost ele sinkolio lino YouTube naa nipik groups anaa nipik status nemepuo laduo tung'anak aishare na nemepuo aiwatch. Naa ayieu taata naiteng'en iltung'anak entoki nabo nekincho ake nafasi. Ore saa hii osinkolio tenapik ingrupi paajoki ulink kwa hiyo uingie kwa hiyo link. Naa piijing ina link nilo niwatch ele sinkolio. Shomo ng'ura ele sinkolio mpaka neishunye. Ni like, ni comment. Subscribe. Hiyo ndio kitu. Ore ne kwanza tang'asa ng'ura ele sinkolio mpaka neishunye. Ore ake piironya ena link ning'or ilo sinkolio. Amu watching hours nana. Ning'asa ng'ura ele sinkolio mpaka neishunye. Nilotu ni subscribe, ni like. Then ni share sasa te status inono. Na yakusaidia laduo aranyani. Yakusupport ilo aranyani. Washo support ilo content creator. Esipa. Oota ata faida ninotie iyie osinkolio ashu ena siai akeyie content creation MC nena pookin. Keeta faida? Etii faida amu anata tenemetii naa faida nanata kindipa atung'uai. Anata nanu ore nanu anata naidipa atung'uai amu meeta entoki nias nemetii faida. Ore sii ata biashara nidol ajo migira ena biashara ayaki faida ning'oru enkae biashara nias. Neeku etii. Etii faida? Indim aikeno nabo ake? Maiti. Ama naa ninye ena nikitayioloki mee faida dii. Ama ninye natayioloki mesapuk inyi ina. Ama naa tenemiyieu niliki yiok ajo kinoto manoti. Mesapuk inyi ina. Ama iyata naa enkarna? Ore ninye pikiyiolouni tolosho lorkila orok esapuk ina oleng. Rorie naaduo olosho lormaasai kigira aimalisia nigira aitoki aitadamu iltung'anak ajoki date 13 kitii Suswa kigira aaponu aiteru editions ya functions MC naitobir. Nikitejo ashe kira Narokist amu nkena yiok. Narokist dii oshi aing'ua. Neeku nikiona nabo paatiaka ore Suswa. Shai nanu aiserve amu ang' natii. Esipa. Yes. Ashe taa tormaasai pookin laing'orita naa laaning'ito ajoki ntae ashe. Ore ele tung'ani loota enewueji naa MC naitobir entito inyi, entito natoiwuoki tolosho linyi naa kajoki ntae ashe pookin. Ashe amu kitang'amutua iltung'anak pookin lelero, ntoiwuo ajoki ntae ashe mpaka nkera.
Ore aitoki are na event darikini 23 ena Jumatano nagira alotu olapa le okuni darikini 13 imi pole darikini 13 ena Jumatano nagira alotu ajo kintai karibuni pookin iltung'anak pookin akeyie loibana olotoning'o ele toilo naa tituning nintoning'o olchore lino ajoki karibu otu mukuje muni support otu mbung'aki enkaina kiboita tine wueji Elbi Masai ajo kintai pookin karibuni otu mbung'aki enkaina naa laranyak naitoomon laranyak pookin Kiara naidim atabau iltung'anak pookin ore sinye leyiolo ajoki karibu najo kintai ashe oleng atejo sinanu ashe oleng all the best happy International Women's Day. Thank you. Kingira ashipakino yana MC edukuya ormaasai naipang'ua aaku MC toosilan. Shomo dukuya ngira aaku enkitukuja. Aata oshi taata program naiterua naji tayiolo lanyuak lang. Neeku kitayiolito sii ninye olosho lormaasai ajo enkanyuani. Naa part 2 taadii ena. Ekias mpaka nelotu Yesu. Kingila ake naake amu we have to support each other. Kitumo sii tesuswa. Neeku until next time tusuja MC naitobir te YouTube, nisuj te Facebook, o te TikTok, nisuj sinye neyiolo live toonena platform pookin, nekitumokino enewueji kinya lomon anaake. Thank you so much. Happy International Women's Day. Thank you.